Pamirsa kepolisian saya ninjapang pangupaya di sejeroning tiang pengruah Nataru. Mekudang-kudang usaha sampun kelaksanayang ngawit saking rapat koordinasi kantun yagayang pos pengamanan. Pembekasnya ring widangan hukum Polsek Denpasar Utara, pos pengamanan Pacang Kesiagayang ring lapangan Lumintang. Kapolsek Denut Ibtu Putu Charles Legit Mausang. Pembangunan pos pengamanan ring lapangan Lumintang dahat kabuatan santukang wewidangan inucap katanyane rame pisan ritat kala kramo makelingan pangrauh warsa anyar paiketan dane taler ngunduhan kramo sane mikeling warsa anyar ritat kala galah wengi punika mangnes tata trepti saha ngeraksa kahanan degdeg leanan punika Polsek Kuta Utara sampun nyegayang wangunan pos penanganan Natal warsa kalih tali kalih mewah warsa anyar kalih tali 3 likur ring Jalan Pantai Brawo Desa Tibu Beneng Kecamatan Kuta Utara. Polsek Kuta Utara Kompol Putu Dia Kurniawan dari Ngewedarang Pospam untuk selanturnya Pacang Ngawi Kunayang genah menjaga personil gabungan Polres Badung mewah Polres jajaran tujuannya untuk ngatuang rasa aman tur degdeg rama ritat kala mikelingan Nataru asapunika talar Wakapolres Badung Kompol Ketut Dana kasarengin kasat samapta AKP Wayan Sukarya taler nureksain kahanan ring terminal mengui antuk Lugra Kapolres AKBP Leo Dedi Depretes Kompol Dana ngunduhang para penumpang saha sopir bus bangdane ngangge masker santukan COVID-19 kantun ngelimbak. Disiplin prokes patut raja kemargiang paketan dane taler ngelingang mangda kramo sampunang ngeliputang baya COVID-19 Kertanegara Bali Pos.